mamil min ke garskala umu bi sorala ibi jaka sabana ke qur'an suran be ko wazariyati rabbe aka ka be aya bi worodima na wazariyatu kana ibita qur'an aya do fana sori ni sabana ka fi nana so qur'an aya ma la ba ko inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ebo sabe adadu kaunina wanda bitabun sifure wa duru keme kono do be kono dan duru ibe inna allahu ar-razzaqu dhul quwwati al-matin bo tani ka sigi foka dafa na dafara ibe suran tawfuri ni suran tawfuri ibe jija ibe shamsu fi man kiri ni min couleur shinya min te ala ibe do da ki bafa ni ya fa shini no fon fenti du iba be black rafa wat me binan na shin tla rofla tla rokeli ibe jijo ba fa jiru ma ko zonye iba adilinye zonye dili ani timintimini ibe onyine zonye dili ba suka ka mu an timintimini mu iba do ni ka chef man krikri to bitola ni na chef angali ba du kele wat me shini no minum bla ibe she kolomin duna ani shini no ni biro sanma do nyini o kada sumayro kada yorore ala ko ndo sutra do du ma khulu de jikoro Otman na shi fangale min tura ibi je bi sanu mu doni kala na warjo mu doni ani parfait min kasabi ben iyarama ibi jija ibi na shi mu duguje woje kile mu gani kile war matlabina na kile insha Allah ni ne ke ibi dalba musallo ay nyen garas ga koina ba falaka nya watin da tawjira na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh